The Team Post in good Zaanlei Thawngchimnak Thawngchimnak Nohawng Niriat Zaanlei Thawngchimnak kan thok chan Zaanlei Marat farm ball kasi Palewa peng kada unak ruanga sakhan asam tak mi SSC World Cup ball chu matupi penglung pangkhwale sangta khwa an lut I khwa mi na thiri tampi an fir tia matupi peng mizapi ukhrainak phuni an than Alwan tia January nikul Zaanlei sumilam pasha shonga matupi peng lungpang khwa SSC World Cup ball chu an lut I vok pasha mehe pathum le ar tampi an tha khwa mi cycle pariat le solar tampi song an shop yak na tia an langter January nikul lani khat sangta khwa an lut chan I khwa mi na vok le an ar chu an tha I an ai piak chan na khwa mi ni ani ngai mi si khan song solar pali battery cool box pakhat song an shop pina si aya mi di lak an khang piak na tia matupi peng mizapi ukhrainak phuni chun an langter Palewa pengin asam mi SSC World Cup le CDF matupi CDF Palewa le CNA chu January ni kul le khata an raki kapi SSC le World Cup pasha an thi Sinram kul Palewa penga India ram Mizoram ram kulin alut mi aidin theory pol chu sina ngun khwai pek ase tia twal chungmi na sanin thai ase Palewa peng kada unak ruanga jakhan ram kul le adang peng kipi petle nak lam pol chu khamdi ase twal chungmi na ni Mizoram in fatsang chiti chite tibantok aidin pol chu an chok na I sina zatwa ka pathum ngun khwai an pek tia thai ase Ahlana chun jakhan ramin aidin tete arak lut ton na in atu chuka da unak achwa te ka aidin song alut khauti lawi Mizorama kan chok chang aidin tete kan chok mi song sina ngun khwai kan pek tia twal chung mi pakhat ni achim Palewa khwa mi na chu ran tran ding an ngai ti lo cha tangkalu na chong hwa ha ti lawi atu bantukin ngun khwai an pek te ka an lungre a thai ngai tia an chim Palewa peng le SSC World Cup karka da unak ruanga twal chungmi na chural shialin an sam na I ral shial tam deu chu atu tiang an in lo an thlam ngam ri lo tia thai ase Tukum thongni kul leli January ni in February ni sari tiang thakhat leng chunga SSC World Cup ban long kada unak ruanga kumhlei ria tangak sia pakul an thi athi mi pakul chunga nungak sia pali ani telve tia ramkhel thongtla zau khen tu phu AAPP ni an than February ni nga ni a karen ni ramkul dimosu peng josi a khwale loinam pha khwa siang ina SSC World Cup ni van longin bombay sha shong an rak thak SSC World Cup ni ravan longin bom an thak mi bom chu josi a khwa to leng siang in le siang lai run siang ina atla I chachong leu mi ngak chha pali anun nak aliam pina ngak chha dang kul le sari hliam an putia AAPP ni an langter SSC World Cup nge mi media ni chun demo su penga SSC World Cup ni van longin ka da unak an to alawi van long ka da unak ruanga thile hliam an ti mi chu thong pang diklo ase tia February ni nga sana an than ve ramkhel thongtla zau khen tu phu AAPP ni February ni sari tiang an khommi chazin ninga SSC World Cup ni shamshami no ngai nak an lak nuwa SSC World Cup le an kutang phu pol kutin dau thlenna ka atel mi na le tol chungmi thongli le sanga am thi changi feter kho asari lo mi chungin tha atong mi thong khat shong an Karen niram kulsia do peng chung ral sam nu pathum lengak cha pathum chu SSC World Cup ni alwan cha February ni lia an shem na nuwa an tha na tia Karen ni Human Rights Group ni Jan February ni saria an than SSC World Cup putin athi menu pathum laka pakhat chu naw poi lew mi asi adang panhi chu pumtlam tlinglo an sim nu pachungi mi naw terel chi in tha atong mi pasari an si tia Karen ni Human Rights Group ni an langter tha atong mi nu pathum hal chu komsom thumin komsom nga kar an si an tak sadanga hliam ma a pina an lowa me thal hliam ma mu an si komting lo ngak cha pathum chunga pahni chu an lowa me thal hliam ma mu an si adang pakhat chu atanga me thal hliam ma mu ase tia
current ni human rights group ni an lang ter abu I twal chung mi tha an ton nak konga khala ya 249 battalion commander nol pek nak in akut tang SSC World Cup ni an tha na tha atong min ha chu sia do peng chunga mi chung khar khat an si tia twal chung media na ni an lang ter ve Karen ramkul taman ya Zaanlei SSC World Cup mo cho pakwani February ni sari a mia oji khopi la ya sham nam zen kwan le World Cup tha sang an sapna tia twal chung mi na ni an chim Karen ramkul ko karai le jingkan ji nong peng la ya SSC World Cup le PDF kar ka da unak achwak I chuka mun ka da unak bom ding in SSC ni World Cup tha sang an chap mi na asi tia thei ase jing swimilam pasari tluka motongan pakwale motor me pakhat ni SSC World Cup pol chu mia odi laya akalpi na I sham nam lezen kwan he mia odi laya akalpi na tia thei ase February ni sari jing laya pakuram chenjaya chi khopi number 73 SSC World Cup sakhan paruk chu KNLA PDF BPLA le changti phunhani anlak cha a SSC World Cup ni van longin bom an thlaki kap ni in ka deuh nak achhuak tia thei ase Sagaram chen kale peng kop mingkin peng kan khwa SSC World Cup sakhan ka deuh naka SSC World Cup le episode 3 paruk an thi menung som thum leng hliam an putna kong twal chung sham tlai phuni an chim Nizan February ni sari Zaanlei Sumilam pathum le chewa kan khwa SSC World Cup sakhan chutwal chung sham tlai phuni an ka I kan khut chung tia an ka na tia thei ase kapni karika da unak cho swimilam pathum chong shrong arau I mingkin khopi in sham man ka da unak an bom na I sham ngan ronga in zale in som thum leng akang chu ka da unaka chun SSC World Cup le episode 3 paruk an thi minung som thung lem hliang an put cha a mingkin sisung pia an kalpi na twal chung sham tlai phu lein minung paruk hliam fak tuklo an pu ve tia twal chung sham tlai phu in tran baw ngai pakhat ni achim kan khwa chu mingkin khopi he mingthum shong a hlatna ka ummi khwa asi I SSC World Cup shaman ka mi ruanga in sale in som thum leng achiam di tia thei asim Senram kul Zaanlei shi sheng peng ka da unaka SSC World Cup pol ni anilam I bom anilam I pariat an thi panhi kan thlei na tia Pau National Liberation Army PNLA in tranvaw ngai tu pakhat ni khatip media achim February ni roka PNLA ni an ukmi shi sheng khopi chaklaya SSC World Cup le PNLA kar ka da unak achwak I SSC World Cup ruak rukle methal zun nga anlak chunwa shi sheng peng mun pakhata anikap than I PNLA ni pitu sit pani an tlai na tia thei ase Chuchiam Chairman February ni ruka khama ya 423 sakhan ponga ti athan mi SSC World Cup pol sobom anilam I SSC World Cup pani anthi pina parukliam ma anpu tia thei ase kadauna ka chwa nuwa SSC World Cup ni kadauna ka chwa launak mun loiput khwa chu Shaman levan longin an ka I khwami in tampi aro ruanga khwami chura shalin an sam tia thei ase Yakhan ramkul chau cho mi ule mimpia khopi SSC World Cup sakhan di lak chu AA ni anlaki khopi chan uk changtia AA hene inyamina ummi nani anchim mimpia khopia AA ni anlak ri lomi SSC World Cup sakhan khama ya 379 chu February ninga AA ni anlak mi u khopi khama ya 375 sakhan zong February ni sari sana adi lakin anlak I mi u sakhan SSC World Cup officer telin World Cup sakhatleng an tlai na tia thei ase chawdo khopi ka da unaka SSC World Cup tilong pathum chu kaladan tiva thwanin an kir I AA ni an ka cha tilong panhi chu ti chunga apil tia Border News Agency BNA le Arakan Bay News AB News ni an lang ter AA ni palewa pengdi lakle area khan ramkul Khopi panga cho anlaki an ukchang chupina mong cho peng chong phiu khwa song anlaki adang SSC World Cup sakhan song an ka cho ma liao ase tia thei ase Yakhan ramkola SSC World Cup le Yakhan World Cup AA kar ka da unak afak I February ni rukleni sari inia ramringak SSC palek som rukle pathum chu
Bangladesh drama an sam chap Azam mi chungin a cheu chu hliampu mi an si tia Bangladesh trambun Bangladesh sangba sangsta BSS media ni Nizan February ni saria an langter SSC World Cup le AA karkada unak ruanga alwan sia ni tlompal chunga Bangladesh drama Assam mi ramringhak SSC World Cup palek le immigration sungran chuan mi le Assam chap mi palek an sa te a menung zathum som thum le pasari an si tia BSS ni an chim Bangladesh rama Assam mi SSC World Cup le palek pol chu Myanmar rama kwa chan an tim na kong Bangladesh Foreign Ministry in Jambaw ngai tu ni achim SSC World Cup pol le zungran chuan ha chu van longin Myanmar rama kwa chan ding in feter asit sangtia Turkey shambun AA media ni chun an langter SSC World Cup pol Bangladesh rami an samna kong hepe tlain Myanmar Bangladesh ambassador chu nepiro aphan sang I ara uhlana SSC World Cup pol chu Myanmar rama an kirter cham na lai tia trambaw ngai pakhat ni achim Myanmar ram Rohingya mi phun pol chu Bangladesh ram an rak phaka chun kan chawhlang ti na lai lo tia Bangladesh chawsa ani athan Rohingya mi phunpol cha UN bomnak pek mi jong du sa te in azor ngai chang zeitik tiang da bomnak an pe kho te na lai ti jong ngal asilo tia Minister of Road Transport and Road Bridges ni media poll sena February ni saria achim Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina ni Bangladesh ram Rohingya mi phunpol chu an ram kir chanding in thongni kol le thum September kol le ni a UN meeting a bam halnak arak to UNOCHA ni thongni kol le thum November thla chajin an langter ninga Bangladesh rama Rohingya mi phunoi khatdeng an chu chunga atam deuh hi thongni el hei sari koma yakhan ram kol chunga SSC World Cup ni ka deuh nak an rak to ruanga Azam mi an si tia an langter Tutan kan Thawngchimnak chuma vial hing kan dong ter ri lai nan di lak chunga kanilom tuk shingshan thai zinga thongpang thar he kanitong chan te na lai